Beketse ngilisiya. Heso hantle ke se bapala matsothong hamtseneke. Ke holetse mona mokana metsong. Ke dula le auswaka. Then ya neng ke tlola le nkgono le ntatemoholo mona. Hae ke hotse ke le nna ngwaneng a seng a le monyane haholo. Tjhe se ke hola le ngwana auswaka. Ke hotse ke le ngwana mme wa hae. Fela like ke hotse ke fumana lerato la motswadi wa mme. Eseng la motswadi wa ntate. Like ha ke hopola tsela ke hotseng ka yona ke nkutlwisa bohloko sometimes because ne ke khalla le nna ke bue ka ntate wa ka baneng ba bang, but ho no se easy because kgato la hae ke le tsebe. Ile dintlha class ho tloha di 10 ha ke sa hopola nane di la bokae. Then di 14 tsa June tsona ke hopola ne di la bohlano. Ke le ka tswa ka tlong ka bona ke ya sekolong jwalo ka matsatsi ohle. Ke tsile ka tlong ka mona ka 7:30 because ke ne ke tatile haholo. Ne ke tswa ha ke tswa mona ka 7:30, 8:30 la be ke fihlile sekolong mo high school. Ke tsile ka tlong ka mona 7:30. 8 ile ya nkotlela ela otla ele mo ke qalang thaba e re nyolwang ho yona ka lwaleng ka mano re tle re fihle sekolong. Then ke le ka tsamaya ha ke fihla thabeng moo hona le a passage. Na le passage nyana tjena ha se ntse re qeta thaba. Passage mo ke ile ka kopana le motho wa ntate. A ileng a ngotla ka botlolo le tshetseng metsi a batang. Ne le Maria ke ya sekolong ntse le hopola. Then elang ha sa ka metsi botlolo eno ne ke shebile phone ele ha ke qeta ho tropa call ya mokgotsi ya ka mpotsa hona se ke le kae. Hobane ne le hona re ne re lo etsa homework English. Itse ha ke phamisa hlooho ha ke utlwa botlolong ha sa ka metsi biletse e ngotla. Ke bona hore motho wa ntate ke no ka pelaka. Ke tona mahlo ke botsa ke eng ho etsala jwang. A fihla atamela pelaka a ntshwa sephakeng sa left. Na ntshwa ha bohloko. Ka be ke etsa lerata ka be sentse ke qalella ho etsa lerata ga hona skebe ke ba ka leka ka etsa lerata. Ya ke letsa hape lerata ya ba o ntsha thipa. A be a molaleng wa ka. A fihla hona ke tle ke etse lerata fela. O tla mpolaya. A fihla hona ke na le di-feelings tsa hao. Nna ke mo botsa no. O batla hore ha o tsholola a re ee. Ke na le di-feelings tsa hao. A fihla a nhula ke le ka ho chika hanyane a fihla ha o hopole hore go be le thipa molaleng. A fihla hona tjena o tsamaya le nna o lo etsa ntho e batlwang ke nna. Ha o hana fela mme wa hao le bana ba ena ba tla bina hodima lekase. Ke le ka bona hore ha ke na kgetho. Ke tla tshwanela ke etse seo a tla re ke se etse. Hobane mme wa ka ke ena fela motho le hobane ke na le ena. Ebile ha ke rata nka mmona a kwatile kapa utlwile bohloko. Ebile hape bophelo ba ka bo tla pele.
ke le ka tsamaya le yena a nkisa a ntsha ka tseleng ho na le side e tswang lena le letona a fihla a nkisa teng ke lefika like ke hodima mafika e be lefika le ntseng la haha ke difate hlako lena la teng la right ke difate e ba fihla a alalambana itenne mono a fihla a mbeta ka makgetlo a mabedi hono se bonolo hono le boima ebile o le bohloko ka be ke re ke ya sekolong ha ke fihla sekolong ko tla le ya taba ena ha ke fihla sekolong ke le ka fumana hona le matitjhere ebile tsene nako e nontse ho tla tswa di-report ka yona ke le ka fumana hona le titjhere e ke tshepang a namang ne ke sa tshepe ka mabaka a ka tjhe ke le ka straight to yena ka staff room ha ke fihla ka be ke mo jwetsa hore ke kopa ho bua le ya ba neng ke jwetsa ntate le basa ya ba ntate tsena o ho ntate le basa ke hore re tsamaya re ka mapoleseng o ile a ba tsamaya le rona ntate tsena ka tsamaya le ntate tsena ntate le basa ya ka mapoleseng ha ke fihla ka mapoleseng ha le ra fana ka statement ya ba ke iswa ka sepetlele Qoteng hospital ha ke fihla teng ke ile ka sebeletswa Lebitso la ka ke Ngaka Mokendi. Ke mookamedi wa bongaka sepetleleng sa Qoteng. Ke sebetsa jwalo ka ngaka e akaretsang. Sepetleleng sena re fumana dinyewe tse ngata tsa tlhekefetso e thehilweng ho bong. Ka hoo seo re se etsang e hlile ha motho ya hlokofaditsweng a fihla sepetlele ho sa tsotellehe nako hobane ho nkuwa e le boemo ba tshohonyetso. Ngaka ya mo hlokomela. Re ba amohela lefapheng la rona la maemo a tshohonyetso. Ngaka e nka nalane ya se etsahetseng hantle. Ho latela nalane, ngaka e etsa hlahlobo e felletseng ya mmele. Ha re etsa hlahlobo e felletseng ya mmele, ke hobane re batla ho tseba dikotsi tsohle tseo mokudi a di fumaneng. Re hlahloba mmele wa hae kaofela. Ngaka e tla hlahloba mokudi, ebe ka mora ho hlahloba mokudi, re boetse re etsa hlahlobo ya ditho tsa botona kapa tsa botshehadi. Hobane ha re bua ka tlhekefetso ya thoballano, e ka ba dintho tse ding, empa haholoholo ha e le thoballano. Ka hoo, re lokela ho hlahloba ka hloko ha re etsa hlahlobo ya ditho tsa botona kapa botshehadi. Ka moo re nkang disampole tse tla iswa laboratoring. Re bokella sampole ho tswa ka hara botshehadi, madi le mathe e le hore re ka etsa diphutso tse ding. Sample from the vagina, and we also collect blood, and sometimes we collect also saliva so that we can do other investigation. Ngaka ile a tlatsa medical form ya ba ke a check ona e hletse ho etsetse ke bituele ka nnete na ke le ka fwa di end tse pedi ka fwa le the morning after pill ka fwa le dipidisi tsa pep
tseo la thuke di ne bonyane kgwedi ne di balletswe 30 days. Jwalo ka ha ke bolleletse pele, sepetlele re nka tlhekefetso ya thobalano e le tshohanyetso. Lebaka leo re nkang e le tshohanyetso ka lona ke hobane ke nako e behetsweng. Mohlala, mokudi ya senang HIV, mohlasediwa wa tlhekefetso ya thobalano, ho na le nako eo re lokelang ho efa mokudi eo. Thibello ke ya ho thusa motho ka nako e itseng. Ka mora nako eo, ho thata hore re kenelle ka tsela eo. Mohlala o mong e ke tla fana ka ona ke ha re belaela hore o ka nna wa ima, hobane re nka hore ho ne ho na le thobalano. Ho na le nako e fokolang hore re fane ka ntho e tla o thusa hore o seke wa ima. Jwalo nako e bohlokwa haholo. Ka hora tse 72 ke nako e ntle ka ho fetisisa. Re bua ka matsatsi a 7, empa ka hare ho dihora tse 72 ho molemo. Ho re dumella ho thusa ka hohle ka moo re ka kgonang. Empa ha o bolelle hore ha nako e se ile o keke wa hlola o tla sepetlele. Empa re kgothaletsa batho. Re batla batho hore ba utlwisise hore nako ya dihora tse 72 ke nako e ntle eo o hlokang ho itlaleha ka yona, e le hore o ka re dumella ho thusa. Hobane taba eo ke ya bohlokwa ho re lokelang ho e sebetsa hang ha e etsahala. Empa jwalo ka ha ke bolletse, ha o bolele hore hobane e etsahetse kgale ha wa lokela ho tla sepetlele wa fumana thuso. Sena ke sepetlele, ka hoo re dula re thusa batho ba tlang bakeng sa tlhekefetso. Diteko tse ding re li etsa bakeng sa baahi ba kakaretso, batho ba sa amehang tlhekefetsong ya thobalano. Ho bolelang hore o ka etsahala hore re fellwe ke disebediswa tse ding. Empa system eo e re hahileng sepetleleng sena, ka mehla re na le disebediswa tsa tshohanyetso. Ho bolelang hore ke ha tlhekefetso ya thobalano e nkuwa e le tshohanyetso, ka mehla ho na le sebaka sa ho sebetsana dinyewe tsa tshohanyetso ka karolo ya tshohanyetso ya rona hape. Ho ile a fihla principal ya ka ntse ke le ka sepetlele ka moo. Ha fihla o na sa utlwile ditaba. Ba batla di-direction tse tlang haeso. Ka ke fana ka tsona. Ka nnete o ile a qetelletse a fihlile lapeng mona. Ha ke tloha ka sepetlele, re ile ra boela mapoleseng hape. Ka lo ngola statement botjha. Ya ba ha ke qetile ho ngola statement, ke la ka lokolla. Ha thwe ke tle hae. Ha thwe ke tla nne ke leke ho letsetswa. Ha ona le ha ilo bana motho eno fumana. Matluwa nyewe ya ausi dieketseng Lesia wa mokana metsong hona Quthing kwa. Re ne re fumane tlaleo ka ena ausi dieketseng ka June 2024. Tlaleo ene le hore o hlekefeditswe ka motabo. Ya ba re mo fa medical form ka mora ho mo bulela nyewe a ya sepetlele. Dingaka di lo mo hlahloba ntse ile karolo ya dipatlisiso. Ha khutla sepetlele re ile ra monka puo le yona puo e ya re tataisa ho tswela pele ka dipatlisiso tsa rone. Re sala dipatlisiso, re sala taba tseno morao. Taba enana ile ya ntshwara bohloko
because ke a kgola ha se taba fela ya hore ke titjhere ya bana ba banana ke motswadi wa bona jwalo ka haeba hona jwale ke na le ngwanana mme ne ke dula ke le letswalong ngwana le ha ntse a kena sekolo na ebe o sireletsehile ha kae fihlela a qeta ka nnete a sireleditswe ke matitjhere batho ba e leng hore ba qeta nako e ngata ba na le yena mme ka morao ho moo o qeteletse a fihlela dintho tse itseng tse neng ke lebelletse hore a di fihlele mohlala ho tloha leveleng eo ya education ya high school ya fihlela stepeng se seng mme takatso ya ka jwalo ka ha ke nkile bana be ke ba rutang ke le bana ba ka fihlela taba eno mme taba ena ya tlhekefetso e a ba sitisa mme ka botho ba ka ha ya ntshwara hantle hobane nakona kaofela ha ke ba bona ke bona mongadi wa ka mme ha ke utlwisisi hore motho wa ntate wa dilemo tse batlang di lekana le tsa ka o kgona ho etsa taba mofuta ono jwang ka nnete ka bokgutshwanyane ehlile ha ya ntshwara hantle hohang. Ka kopa mentite hape mentite ka nnete ha ka ba mphota o la tsamaya ya ba di tshitjhisitswe dinyewe a tshitjhisitswe ho December e leng di-7 tsa December 2024 ka di-7 tsa December ke le ka ya lekgotleng ha ke fihla lekgotleng bile tsene ke sa tsamaya ke le mong ne ke tsamaya le a mang a matitjhere a Moyeng High School le ba bang bene ke kena sekolo le bona bile tsebe ne ke qeta grade 11 le bona ya ba ha re fihla lekgotleng re le ra dula ho tloha ka 8 ho fihlelletse ka bo 12 e ba kona ke jwetsa hore nyewe ya ka ya tjhetjhisitswe e se e tla bua ka tsatsi le leng ha thwe ke tla letsetswa ke ne ke utlwe bohloko haholo hobane nne ke utlwe batho ba bang ba bua ka dintho tse ba di etsang makgotleng nne ke utlwe ha ba bua ka tsona empa se di shebile ka hona ka be ke bona hore batho bana ba bua nnete ka makgotla hore ba sa sebeletswe hantle ke bone ka nna hore ehliletse makgotla na lo sebeletse batho hantle ho nona le nako ene ke bitsitswe ofising ya motjhotjhisi ba ha ke bitsitswe ofising ya motjhotjhisi ba fihla ba kena ka nthong ka lekgotleng ba ne ba sa tsebe bonang ho kene nyewe efeng jwalo ka ha batho ba bang ba sa tsebe taba tsa tsamaiso ya lekgotleng na o tsamaiso jwang ha ba kena ke ne ke le siko empa ba ha ba kena ba le ba ngwanya hona ho ke setho se etsang lekgotleng ba fihla ba le ba ngwanya batho nang ke mang a itseng ba kena ebile o lela hore ntateng la lona ba dutseng ditulo morao mo tswahang ka tsela e seng monate mastrata o la fela ho ene moahlodi la fela ho ntho ho mmelelwa hore o la fela ho yena o tsebo go sane ke tsatsi la o qetela o le mona ka taba tsena nyewe e tlotla e diwa ya ba ka tsamaya ke a lekgotleng ya ba ha ke fihla lekgotleng nyewe ile a tjhetjhiswa hoseng ka 10 ha thwe tla kena ka mora lunch ka khotlela lekgotleng ha ke fihla lekgotleng nyewe ya tjhetjhiswa a kgona se le body 10 body 12 pakeng tsa 10 le 12 tsa September ya nyewe ya tjhetjhiswa batho ke tla bolella
ha nyewe e tlo die hape tsatsing ena ya tjhetjiso ka mabaka a sa utlwaneng hobane Mastrato na fela ena o kgathetse. Yaba lepolesa le ne le tshwara case ya ka tsatsi le leng ka kopa le lona toropong la mpolella la re diketseng o tsebe hore ne le la bone bekeng e tlang la boraro nyewe ya hao e tswela pele ka beke ya ke fihla ya tjhetjhiso. Yaba ha kgone ho founela tsatsi nakong e lobane nyewe e tlo tswela pele hobane go tla nne se le sa re le thobone. Yaba ha kgone ho founela Ntate Phakwane ha ka ba mphoqa o la njetsa ntho ngwe le WhatsApp hore nyewe ne diuwe la ne ska ke tsotela lo mmotsa ona ene le dikae tsa kgwedi feng a fla nyewe e ne diuwe melello eno wa ka o fuwe dilemo tse 8. Potso ya ka pele ha re o fuwe dilemo tse 8 ke le ka mo botsa ka dilemo tse 8 jwang re tseba Lesotho mona hore case ya rape motho o fuwa 15 years a le rona ha re tsebe empa lekgotla ha le fana ka kahlolo ha ona mang a le botsang ke le ka fela wena okay ntate ke a le ka o ntsebisitse mme ka la 29 September o ile a hlolwa a fumana le molato jwalo ka ha hlolwa yaba o a hlolwa dilemo tse 80 toronkong a sa itefelle. Hai mutla ke phuthulile moyeng empa la ha ke sa kgotsofala empa ke phuthulile moyeng hobane nakong ka ofela le tsa dipotso ona hobane nna ke se sebeletse go le bohloko empa hona tjena utlwa go le betere.